Napo nating migpadalang regalo kanako at atin niyang kayabe sulat. At mamali tayo nung makananoing arapan ng kapagsubukan king kayang pangasakit at maragul ng bagay ing manakit siyang kapaldanan. Dakening kayang sulat abanggit na misan mintaya king bangko at atin niyang akasabi magobra king bangko at makanya ng adake kaya nung makanano yang mipaldan kinayap king kayang sakit. Eko akutang nung ining amanwa ng akasabi na magobra king bangko nung yaytang misan may kasimba ka rin king parokya at kay ba't ning misang alas 9 ning Aldo Domingo may kapagpabindisyon ketang bulan na ning July at kay ba't mibalik yang August bayo yung migpa-check up at itang lalakod ang bukol kaya anyang magpa-follow up check up yung bigla yung may wala nya ala ng operasyon na may ganap kumubalo nung metong yamoy amanwana ang pokening kanakong banggit ining kwento ng ikit na takasabi king misanaldo king pamamuntana king bangko at makanya ng pisyag na potang sikan niya pamikakatawan kaburyan ng makapagbalik king parokya king pisambanban kanito misan pang magpabindisyon ketang kayang kapag nasana kamtana ing lubos sa kapaldanan. Meto nga bagyang adwan tamong yining panahon iti yung kapaldanan. At aminan ko, may karakal na rin mag-text, mag-chat, papapangadi, mo uling masakit lat bisalang may paldan at kumayap. Noon papapangadi, dala naman, pati na rin masakit ang miyembro king pamilya. Madalas ka rin mamag-text ngayon ni kanako at papapangadi at manyawad kapaldanan, may papamilyala ang masakit. At makanyang may kadlawen tayo, ing kwento king ebanghelyo, anyang inggino kabeda rin kayang alagad, tinaglus laking bale ng Simon at Andres, kaya benori Santiago at Juan, at dislanding makarate kanita, ing babaeng katwangan ng Simon, uling matas siya lagnat. Laya kayang COVID kanta. Ngayon kasi malagnat ka mo, pagsuspetsan da ng atin kang COVID, o may sisipon mo, manguko. At pansingan tamo king ebanghelyo, sinabi rin agad kang Yesus, na ining katwangan ng babaeng Simon, matas siya lagnat. At ingino, lepitane, tela na gamat, at siyupaning tinalakad at kanita mo rin, likwanin ing lagnat ing matwang babae, at migsilbiya karela. Ing daking itining ebanghelyo, metong yang masalang tanda ning panagkat na niting kapag masusyan. Adwan tayong kapaldanan, ban kasiwan, agampanan. Ining larawan na babiyan na kaya katamo ng ebanghelyo, itang instant healing, ami pagkalub kaya ning katwangan ng babaeng Simon, metong yung masanting apaganaka, nung adwan tamo yung kapaldanan king ginong, agad nang ipagkalubing grasyang pakayap. May kadban kanito, mamiyang sapat na panawon, o pamikatagon, baning kasiwan, kaya katamo yung agampanan. At misundo pa yung kwento, anong no, silim-silim na, limbog na yung aldo, may karakala pa rin tawong linapit king gino, at ding sablang masakit, alip na nanding demonyo, makanya lang may tipon-tipon, king tulid na ning pasbol ning bali. At yung gino, pepakayapa na lang, ding tawong dakal ang masakit, ang makimiyayaliwang kapanamdaman. Mekad ing gino, lalo na kitang pepakit na ning katwangan ng babaeng Simon, king pamipakayap na, kaburyanan ng ginuing mamiyang pamikatagod ban kanita, at intamong iyang pangpangkasiwan. Uling kaburyaning ginumiyakad, ing maging kasangkapan niyang balang metong ban kanita, may pakayap lat, may panwanan, pati na ring aliwa. Anyang gino, niyang kinabukasan, king tahimik alugal, kasalungsungan ng manalangin, king lol ning balen, at makanyang ding penintun di Simon, na ding kayabe na, ban ipayabot mo kayang panintunan dering sabla.
Pero yung Ginoo, pisyag ning kapag nasyang lumipat, munta ka ring aliwapang lugal. Uning kaburyan ng apanaral niya ng maning may pabalita ka ring miyaliwang balen at iting sangkan niya miyakoya kano king Kapernaum. Miyakad bisayang mamiyang pamikatago ng Ginoo, pati na ka ring aliwang lugal, ban kanita mi bulalaging kayang kaya panad kayo pa yan, ading manyawad kapaldanan, siguradong agad na lang pakayapan, bandinan pamikatagon, kasiwan agampanan. Babiyan kaya katamo ni may basang ebangheling, meto nga panagkat, at bukod kening pabakalayamano, amamiyang paganaka, kaniting kapag masusyan, adwan tayong kapaldanan, ban kasiwan agampanan. Panagkatatanaga, apat siyang makuyad yung apoesyat, ating apata linya, ang makipitong sila babalang linya, ining panagkat, ababiyan na kaya katamo, ning may basang ebanghelyo, kaniting kaya katang pamigunam, adwan ing kapaldanan, ban kasiwan gampanan, niya ating mipanwanan, king balang kayadwanan. Ganakan tamong, bukod ka rin kaya katang kayadwanan, king kapag nasan tamong mipanwanan, makanyan tamong lalapit king Ginoo, at adwan ing kaya ing kapaldanan, bandi na nakatang pamikatagon, king kayang pamipakayap, at intamong kasiwan, ayagampanan. Makanyan talang yabe, king kaya katang panalangin, ding kaya katang pamilya, kamag-anak at kakalaguran, aking panahon na iti, manyawad mo namang kapaldanan. Nung makananudeng dinapit, king Ginoo, ing katwang babae ng Simon, makanyan tala namang ilapit king Ginoo, ding kaya katang pamilya at pakamalan, ban di na lang grasya ning Diyos at pakayapan, at dinan mo namang kapaldanan. Kambeyo, kapatad ming, kasametong kaniting misan o ka rin kay paman, makanyanyang maging kasangkapan misan pa, ing radyo ng kaya katang Archdiocese, ban king pamakiraki kaniting misa, kapamilatanan ng FB live streaming, mangintulid, mi payabot at mi pagkalubo naman ng grasya kaya kayo. At may kading Diyos, balo na naman, ikayo man ating kayong lalapit kayo, masakit lang, miyembro king pamilya, kamagana ko kaluguran, o nino mang ngining, gaganakan at yabe tamo king kaya katang panalangin. Karing kapatid, amekad karing miyalong programa, ning radyo ning kaya katang Archdiocese, ing DWBL 91.9 Bright FM, makanyang miyabya mo naman ng grasya, banking pamakirake karing miyalong programa, karing kaya donan, makanyan mo naman iting maramdam at mipakibatan, bigit lalo na karing masakit, amanyawad kapaldanan. Adwan tayong kapaldanan, ban kasiwan, agampanan. Balo na may kadning Ginoo, ing dakal tapa, mayap abagyang nasang gawan, king kaya katang pamibiyebye, ban kitang misyon na kaya katang agampanan, ating aliwang mipanwanan, ibiyanasa ning Diyos ing grasyang pakayap, ban kamtantamo ing kapaldanan. Manahimik taking makoy na pinandet, manalig tamo king Diyos, panwalan tamong, ngining adwan tamo ing kayang kapaldanan, pakayapa na katamo, bandinan pamikatagon, kasiwan, agampanan. Ngayon kikilalanan tamo yung kayapan at kayo payaning Ginoo, pasyag tamo yung kaya katamong kasalpantayanan, ban yung kaya katamong adwa na kapaldanan, mi panusignan, at makanyan tamong midinan pamikatagon, king adwan tang kapaldanan, ingatin tang kasiwang agampanan.